Саламатсызбы, кандай жакшысызбы, демдесизби? Сиздер жакшы болуп атасызбы, демдер? Кандай улум жаксыңарбы? Кандай улум жаксыңарбы? Жашоо жакшы. Көчүп алдыңызбы? Sizler bundan sürekli bergen ак жоктой болсун. Рахмат, ушунчалык ыраазы болсун. Саламатсыздар, кандайсыңар? Girgile. Şükür, mineke. Ağda sorfandı çayı. Buna kes son diyor. Oturup kaldık. Ya bismillah. Kandays, ko'ngil tinchib o'tirib qoldingizmi? Allohga shukrchilik. Qana? Nasıl da etti? Uchrashdilar mı? Uchrashdik. Mana shu uyni olib bergan Aqsaqal. Nevralaringiz bor? Cho'ng nevrim, kichkina nevrim. Tezlik o'ylanishni kechib turmush qurib, shu bular bo'lsa shu bilan qizim barli taygashni kelgan, bunda kichkina. Allohga shukr, mana valdarning o'quvlari yaxshi, ishlari yaxshi, biroq qo'ldagan odam da ko'yish. Shukr. Kuşlardan hatta çözdüm. 17 yıl yaşadım. 17 yıl yaşadım. 17 yıl yaşadım. Bir ememde o şekilde kança yaşasam, kıynalmam yok. Fayda görmedim. Rahmat, şükür aldım. Bazılarına bilinmeye kaldı. Vallahi ömrüm bese, sizin yardımınız benim. Şurada Allah'ım koldası barınardı. Ben neredeyim sizi televizyondan görüp. Buna YouTube'dan görüp alıp, batamı bir oturum. Ey Allah, bizge de şu hoşumuzda ondaytın adam geldi. Şükürçülük, Allah'ım koldasın şu alanı. Dep, balam andan beri suyunu, yapam, benim oyumda kişi geldi dedi. Şükür altını. Bunun 2017 yılda beni aldap koşu, remontum. Bir evimiz kayradık, alıp satı işti, 500 milyon. O şol boyunca işi yok benim. O şu kempireyle barını, şunu da yetip sonra alıp çıktım. Gününe 200 so'mdan pul veren baykuş yapama. Karıgan adamın çındık vakti sürekten sonra pulganı kalmaydı eken. 500 so'mdan beri, marvasam, bervasam pulganıma şu işim yok. Emni değil. Apa işte vatam dep koyuyorum, eşkeççiğim var. Bir jakta birinci etajda sızda oturarız, ayda yok. O şöyle köymüyle tutturum. Bana 2008 bo'lsa 17 yıl bo'lib turdi. 17 yıl bo'ldi. 17 yıl. İşenesimde 5-6 yıl Siveti çok yaşadım. Ağır kutlarım size güzel kalmanası eksik kıvattan nasıl giyemdim. Tüm uyku yok. Oğlunda bir dişim yok. Çay istemine kızlarım buna ballar benim. Ne çabaya da balam ne olayım tamamını tutup bolduk toydum de koyuyorum. Aylacık suyruğundan az oldum birinde oturuyor. Hiç güzel oldu. Uşunda buranın şöyle ciddi böyle ayta turgan esem sizge razımı. Kança yıl жүгүрүп, kançalagan prezidentler geldi, mayorlar geldi. Kançalagan söz dörtüp koydum. Uyalbay oğlunda tişini alıp stolun üstüne koy, dene sözden beri okudum. Ne kılayım, başka ne kılayım ben? Razımı. Ayıttır bir sözüm beni uşulu alıp gelip Akjol'da yükü girgizip, Aktastorkan'ın üstünde bağırlaş, oturganızlar. Şunçalık razım. Allah'ım ardayım sizler benim birge olsun. Şu zovalomuz жоғары öyle bizde şadı Şveysariya'nda ötközüp Vışşı Şveysariya koymuşsun. Vışşıyım. Ben bunca yaşayın da amanla bununla girip ayet almayın. Şey boldu. Balam ötközüp beriniz manın uşu. Boldu. Atalık dağı, enelik dağı yemem uşu olsun. Biledim. Sizlerin kılgamana jakşılığına uşu. Şunda Aktastorkan'da saldırıp dağım tattırıp oturasınlar. Bu ne altını. Yeni uşu balama versen, anan sonu suyuluk, balam da sadağa geteyim. Yeni ağa ötközüp versen araydım, da işine girdi. Milisiyada işlediler. Oldu, uydu aldın, işine girdi. Katmaların adam kadar işlesin daha. May olup, kaçan karşı şeyin türüyorsun. Dua kılaylı, eceme kürüştü verele. Bir asırına dua kılaylı, olma teşkilik olsun. Ece uşul yerde toylar bolsun, jakşılıklar bolsun. Uşul yerde nevrelerinizi üylöňüz. Toylar olsun, nevre kızlarınızı çıkarınız, toylar olsun, oşul Akjol toyu olsun, oğlumuz meyen geldiniz, siz oşoş tatına bayıcı olup, sizin kadrınızga jetken, yaşına bayıcı olsun, kelin ecemde jaş karanız, ömür boyu parkta yaşaptır, ömür boyu sizlerdi de hepçi. Başta 20 yıl yaşapsız da. 20 yıl parkta yaşaptır Cemçe.
Ошол эми эже үйүңүз ак жолтой болсун, жакшылыктар болсун. Эже сиздин ошол рейд учурунда парктын ичинде жүрүп сизди көрүп калдым. Ошондо бизде мэрияда иштеген, ОМС'те иштеген, тазалыкта иштеген, Зеленкоздо иштеген балдар сиз жөнүндө айтып калды. Ошол жерде бир эже бар. Ушу 20 жылдан ашык паркта жашап, ушу паркты шыпырып, паркты тазалап, семечке сатып, жанагындай конфет көтөрүп, мындай поднос менен конфет көтөрүп жүрдү эле дейт. Туалетте иштеди. Ошол үйү жок өмүр бою ушу бир кызы менен ушул үйдө эмеде парктын ичинде жашады. Биринчи бир туалеттин чекесинде жашады деп айтышты. Абда мындай условиясы жок. Балдары менен ушу туалеттин чекесинде бир 2-3 жылдай жашады. Кийин дагы бир жерге ушу парктын ичинен чыкпай жашады деп уктум эже. Анан сурадым балдардан, кандай эже десем, ой эже тим эле очень грамотная, образованная, честная, порядочная. Ушу өзүнүн эмгеги менен өмүр бою ушу бир кызы менен эметип, өзүнүн эмгеги менен эметти. Анан да акырын карасам сиз экенсиз эже. Мен айттым, анда эжем достойный экен, кокуй коян мэриядан бир 2 бөлмөлүү квартира алып берели деп. Мен орун басчылары менен, аппарат менен кеңешип, мына биздин төрага менен кеңешип, сиз жөнүндө эме характеристика топтосок, бир 10 киши болду комиссияда. 10 тең бардык единогласно сизди айтты да, бериш керек эжеге, ана достойная депчи. Ошол эми эже, ушул конушуңуз кут болсун. Куттуктайм эже, мынакей, куттуктайм эже, куттуктайм эже. Мынакей кут болсун эже. Ооба, кут болсун эже. Ушул жерден тойлор болсун, неберелерди үйлөнгүз, небере кыздарыңызды чыгарыңыз, жакшылыктарды. Мынакей ушу ак калпактай башыңыз жогору болуп, ушу сизди тегеректеген уул кыздарыңыз менен бирдикте аман болуңуз, бар болуңуз. Сиз да ишиңизге ийгилик болсун. Бизди ушунчалык сыйлап, үйлүү жайлуу кылган башка адамдарга да жараңыз дейсин. Жолу жакшы адамдын иши оңолот дейт. Жолдордо оңдогонуңузга рахмат. Ыраазымын. Мен ар дайым сиздин берүүңүздү, сизди жүгүрүп жүргөнүңүздү көрүп, мен тапаным ачышат. Мен ошондо эле айтам, ушу баланын өмүрүн берсин Аллахым, балдарынын да өмүрүн берсин. Ушу атасындай эл деп күйгөн балдар болсун дейм алтын. Болуп тур алтын. Рахмат. Баарыңарга ыраазымын. Ушу биздин Ошто иштеген мына биздин мэрдин тегерегиндеги уул кыздар, барыңарга рахмат, ыраазымын. Ар дайым жакшылыктын үстүндө, ак дасторкондун үстүндө жемиштер менен элдерди ушу шириндик менен алып бирге алып жүргүлө, бар болгула, бай болгула алтын. Ой, Аллах, рахмат, чоң рахмат. Мен 2007 жылдан баштап ушу мамлекеттик ишкана катарында парктын ичинде элдер үчүн кам көрүп салынган ажатканада иштедим. Ал жерге келгендин себеби дагы баягы ак мээнет менен оокат кылайын деп парктын баш жагындагы кыргыз үйдүн жанында кар ташып отурчу кичинекей бир 1 метр жерде. Ошондо дагы налог төлө деп келишти. Кийин эң негизгиси мен ошол паркта иштеп жүрүп, жалгыз болсо уулумду окуттум, жогорку билимге ээ кылдым. Багып алган кызым бар эле, аны дагы илимдүү кылдым. Аллага шүгүр билимдүү кылдым. Азыр өзү менен өзү барысы. Бирок ушу балама жардам бере албай жүрүп, акырына үйлүү жайлуу болду. Негизги айта турган нерсем, канчалаган бизге мэрлер келди, бири сөзүмдү угуп, ушунчалык мага 1 сомдук жардам берген эмес. Мен ушул биздин жогорку бийликтеги Садыр Нуркожоевичке, жанакы камчы балама Ташиев, камчы Садага кетейин. Ушуларга ыраазымын, рахмат, биздин шаарга ушундай баланы жибергендиги үчүн. Рахмат, ыраазымын. Канчалаган адамдарды мынакей үйлүү жайлуу кылгандан да көчөлөрүбүздү кеңейтип, эл журтубузду таза аба жуткузуп, ушунчалык жакшы нерселерге жеткизгенине рахмат деп айтам. Мага балам жолдо жолуккан. Мен эски автовокзалдын жанында бузула турган жерге барып калсам, ошол жерде экен. Эже, мен айтайын десем, эже, мен сиздин ишиңиз менен таанышмын деди. Ошондой болсо кыскача айтып өттүм, мен ушундай эмелейм десем, болду эже. Десимде болосуз деди. Аллага шүгүр болом. Адан кийин сөз сурабадым, сүйлөбөдүм. Манеке жетекчинин жетекчилиги бир ооз сөзү менен
büyülü kılıp mınday men elimin aldında yüzümdü jarık kılıp, köңlümdü açık baldarımın aldında manayım jarık oturganına şükür kılam altındarım.